Walla kamdai ka brio ku bla kiu shikmat aka puli puthi kumbalong kiwei henry ka longpat ka chingsorong ya ka shimet ka yeng ka sam ya ka shnong kumju ila ka ri be jai ben rio namar tangha class 3 ka la ben pemi ka wei ka kot patri ka bakla tho hi ka bla ai kerteng umpo liu ka ching shampang ka di klong kemi ka dai ka bla ithu kerteng kum ka kong sabun ba kharum nuoj nak shnong lai lum ka bahap amogro constituency ba ka buchong di jing di rut surok halai mkhra ya ka di ka kot la plat ba khalai trek nai wiang arjapsan ha Martin Luther Christian University MLCU the MDC ka Nongkrem constituency ubakit borlang siem kumukongsan lamber farar Suresh Kagu ubari parish priest ka Chongsha parish harangkar ka jingiran lang ka kong Patricia Mukhem editor ka Shillong Times ki bahiyeng ka kong subon ki samla pulie nalor ki weipan habakran nagaliang ukongsan nalor ukongsan ki wei bal ai jingkran ki le ro e kong subon bada ka mensim ka chingtrish tom wala kamdai ka brio bala nang lastan ka la ban pendap e ka thong ka bodon haka Kursin ki bomperni kot ki dei ki ba la le college la le puli kham shapang kum ka PhD but bonsin gitu ki penmi ki kot namal ba ki hapan penmi dada kim penmi ki mio e to degree di kong spun pade in kam don kam degree e ru em nei khat ma pi ha ba isyong tu nanta ha balai por itho itu jitho na thai haye wi itho hi yak soi te ka kdo ten ba ha po ka man sien jong i po ka do jong i dan bon ki e ki snow but the jing pek benya kata ka bagi ong ga pek da ka bagi ong to be very to have eyes for things that others miss, to be very perceptive about life, about her own environment, jaka syong jaka sa jong i kapakir di lum jiwa itho syapang ki jiwa syapang ki klau ki betap syapang ulum lu gelang sto tu lum satu lum lak leng mo ikren sipun ki long kong pa ipet song tu ki wei ki kompat ju poi sha du jaka sa ju isha lai lum but isong komen du ba ka to lai lum ta kala along ka kerja wan juga kai pe ki bring mo ko ngwa phi la syong an tai ha lam kra apa de jing de kam tam kita iso ai sha na yui na jingai ngam ko ma jan pi na mar balai it's ai nga pada simnoi kile ngam ko ma ma tai ndeng al ko ai kublai to ba na le jingai or parabor ko sha na ban mi na tai na mar idai man ai ko bene artaligi so tentang ngabur no kalau isne probably हमारे ला तेजिंग दे im ngabat alai sete la sim la sei te te ga so sarong ba ikong ila to ikine ki paitri abang ala so la penni ka kot ko bor nan sain ma bat ki patti kot ko bor kadang aso kemen no ngaru la pule yang ngaru la penni to ki kot mai la penni tinggal air kadur jeng kau Patricia Mukhem ilalai ban sluriai ban to khambun no ti agisa tentang dan por ban pulai tabanga pe ngalapai jar kot kubor kunna ila tho tai to ki poetry ti ngaru ko ban pulai paror kine ki poetry namba kalaban kham sotu ti ga teaching to kana ila le lamba ki poetry. So I'm really happy that I'm here. I'm really honored. I'm really happy that she proposed my name with the family, and when they came to invite me, I said, "My God, what I will do there." So I would like to appreciate the university for taking initiative and helping her to publish this book. Kini bapilayo syaban kai yuso mentar resmi hagari kapo piyo sisa kejingker ku no play ngadai ban ai kejinero ye ikong ya kejinno smiang jopi kalon ka bakra hagatho gatar hagatien khasi kalon kaspa ka babila contribute
sha ka literature jong ka chat benriu jongi ngas tarong ba nidon kum ini ilong kumi na kadong kathan jongi kataru idon hapo ka konstituensi ka bami kman mga ngatas no sarong sha ban ngas no pu bangidon kam sha kum kini ilong kumi ha karim lang salang haba ka kiai mensip ya kishnong shongstong ban yangi umjohi tengang kerpan ya kipat ba to ngin sai ya kasap bau blai bu apa jongi iwai pi iwai ngimdei ban puri mendei ban tengkai ban pini ya kasap bau blai lai hangi blai wai la kajong kasap da pile haki kange ba kawai kasni pinyo ban sai ne ban khoi yau tau so Nakalia kong sebun kelaong, baya katai kekot kela thok nadu usnam arca kakandai, bakal simpor hadu unrus nam ban pendep yaka. Kelaong pada kemensim ke bekersoi kela laban thok igni kot paitri, kepala pelang sendan yaka ban ai kerteng, ke ompok liu kecing sempang. Ngadap da kecing sukmen ke baklau ba, na kapor kecing long kena jaman, masih supenat, pekot, pilikot, bertini kekot lah banga pulih. Kalau busu teman, sisi ni saya tu ikut bahadu mentah kadang bermau ka, kapur mengadap asli kata, nasi puli ya kita ikut kita citu kena, dan iwe snap at iwe puli, saya hadirin ta ilum musim, puli ilum balik berkilum musim, kita musim sungai. Oh kata kan nasnong tu kan haladi, pleng kan ikut kalak ni. Ben klau anak ben tengam celiu ya kecemut bercekat ya kecemut cepat cumi kibriu dia ni katau ba yang aku tolong tuan tho abang tho ya kan kat nu ke sukmen ho kalong ko ba dala perkat panbor no blei ai kabor yang ngala kan tho hadu kini kisi bangta ini la aslan nan pelaj tak habia dei berimlang salang Badan hangni celami kelaya cumi baca kewe kecelari untuk kebekerteng umpuk liu contoh siapa kan usnam sulpa ban ikani kekon la thua nudu arah jar kendai kebanga penmi kekot kubur jom usan hima dia nadin nota kaya kinter ter sibun kiperlok kibai mesin dia nak kata cung kiperlok percuar bayu pulih ya ka kamtam ki bayi masam ki baong kakot ke basnusion cumur thok hadin tang thok bet iya tipo ha ka bakadu ban pulih ban yo print ikan kakot makandu ni kon ya ikon patisam ki kekerteng umpuk dia simpang tapi kebangam sunang mendapat syu mati ke ke bakursai nak ke umpuk liu ke banyi di mana kasih dia lak tong ke pintu ke lak lu pintu mengaru lak thok pintu ke lak mi biang dia nak kata daw ngomong ke umpuk liu cung kecil sepangat umpuk liu tapi ya tiap ini kita bak baru kan ke umpuk liu myok ke umandi ke dikekot ngai ke burung syublai ni mah bang ko ang ya madah kan balang dei abang di cendi kuno pio po ayo ke pormar bumdan tu ban yit ya KM dengan juda kempet sini sepai ong ngento kot na mas khayong menta kasni ansin kulom kutu dengan tho sekali bede pat kapitri ecing kebahasim de nang nama bang syuthok bet kali ka kot kasih kot kasih ke babaro natin bang lale jadu ke kelas 3 sudah ini ipai labu yang akan dadon ni kata kecing barang keduk pe kecing ipai bang nak tho ya ke kot tadi ke kot kasih ba penek pensa kecing long turai kinu kecing long turai kidan ala kecing kecing kadang kau kecuri, anak kecong kita. Dia, nah, hai biang sesuatu,
Ika cing sudah kami penduk yang kita cing anak mulai sebelah la berstripat la nahi bentuk betul kat ni masa kini kita bayar apa mau bentuk sini ke jeli ke bagi pencat kita ini buat di nangkai wala rapi pet ini putri kat no ke bangam jeli untuk kata pada pipusan kat ber mikni iet mau buat benia ya ke ke bang. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.